Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Nyamasheke aho babiri bafatanywe ihene bibye bamaze kuyibaga. Nsengimana François w'imyaka 32 na Niyomwungeri Olivier w'imyaka 18 bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba mu karere ka Nyamasheke nyuma yo gufatanwa ihene bibye mu rugo rw'umuturage wo mu mudugudu wa Rusebeya akagari ka Mahororo ndetse n'umurenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke. Abo bajura bombi bafatiwe mu rugo rw'uwo Nsengimana François bamaze kwikuraho uruhu. Wahaye ayo makuru Imvaho Nshya yayitangarije ko bitwikiriye ijoro imvura igwa ihene bayisanga mu gikoni barayizitura barayijyana, nyirayo abimenye mu gitondo ayirebye arayibura. Ati yahise atabaza abaturage n'ubuyobozi kuko uyu Nsengimana François yari asanzwe akekwaho ubujura. Abaturage batanga igitekerezo cy'uko hakurikiranwa aho ihene yanyuze bagenzura ibinono byayo n'ibirenge byabo bajura. Barabikurikirana basanga bigwa mu rugo rwa Nsengimana bamushyiraho umugabo ngo yirirwe amucunze aho yirirwa hose iby'iyo hene bimenyekane. Avuga ko uwo Nsengimana François na Niyomwungeri Olivier biriwe ku gasantere k'ubucuruzi kari hafi aho banywa inzoga, wahawe ubutumwa bwo kubagenzura abariho batabizi. Bigeze mu masaa 9 z'igicamunsi abona barinyabije bagiye kwa Nsengimana wibana kuko yatandukanye n'umugore we wabacungaga, atanga amakuru abaturage babacungira hafi. Ihene bari bayisize mu nzu kwa Nsengimana, bahageze bamaze kwikuraho uruhu abaturage baba basakaye muri urwo rugo baramuhamagara arakingura barinjira basanga aba bombi bari bari kuyibaga, bahita bafata babajyana kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Nyirihene ahabwa izo nyama ngo azijyane ni bahamwa n'icyaha bazamwishyure ihene ye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yabwiye Imvaho Nshya ko bateye muri yombi bakaba barimo kubibazwa kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Ati nibyo abo bajura bafashwe bari kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba bari kubibazwa, nibahamwa n'icyaha n'amategeko azakurikizwa umuturage arihwe ihene ye. Yavuze ko muri iyi minsi yegereza Noheli n'Ubunani hagenda hagaragara cyane ubujura bw'amatungo, ariko ko ubuyobozi bw'uwo murenge ku bufatanye n'abaturage hafashwe ingamba zo gukaza amarondo uretse y'umwuga n'ay'abaturage agakorwa neza. Abaturage bagasabwa kuba maso bagacunga ibyabo neza, hari amatungo bagahora bagenzura ko nta kibazo afite. Ikindi yasabye ni uko abaturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ahabonetse ikibazo bagatangira amakuru ku gihe, nabo bakekaho ubujura bakabacungira hafi nk'uko uyu yacungiwe hafi kugeza afashwe. Yasabye urubyiruko kwirinda kwishora mu ngeso mbi z'ubujura kuko nk'uyu musore w'imyaka 18 yakabaye akora ibimuteza imbere, yaruhiye aho kurara yiba cyangwa abuza abaturage umutekano mu bundi buryo ko ari ukwicira ejo hazaza, kandi ko azashaka gutekereza ko yasarura aho atabibye bitazamuhira. Umugabo w'imyaka 52 Darius Turamyomwe yapfuye azize ibikomere yatewe n'umuhungu we Nicolas Niwagaba w'imyaka 19 nyuma y'amakimbirane ashingiye ku butaka. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu mudugudu wa Mumihanga mu murenge wa Kitumba mu karere ka Kabare nk'uko Pelagia Karima uyu mugore wa nyakwigendera abitangaza. Niwagaba yasabye ko se yamuha umugabane w'ubutaka bw'umuryango. Icyakora Turamyomwe yaranze agira inama umuhungu we gukora cyane no kugura isambu dore ko amaze kuba amukuru ku myaka 19. Niwagaba yarakajwe no kwanga aho ngo yaba yarateye se amusiga muri koma. Turamyomwe yahise ajyanwa mu bitaro by'akarere ka Kabare ariko yitaba Imana kuwa gatandatu nk'uko dukesha ikinyamakuru The Observer cyara mu gihugu cya Uganda. Erimate umuvugizi wa polisi mu karere ka Kigezi yavuze ko batangiye guhiga Niwagaba wahunze. Mate yahamagariye abaturage gufasha abashinzwe umutekano mu gushakisha ukekwaho icyaha kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Amakimbirane ashingiye ku butaka akunze kugaragara muri Kabare no mu tundi duce twegereye muri Kigezi kubera ibura ry'ubutaka bwo guhingwaho mu karere gatuwe cyane kandi k'imisozi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Samuel Birijunaki
umuyobozi ushinzwe amakimbirane ashingiye ku butaka kuri sitasiyo ya polisi ya Kabare yatangaje ko buri cyumweru iyi sitasiyo yakira ibirego 8 kugeza ku 10 bishingiye ku butaka. Nimena official turacyari makuru agezweho kano kanya tujya gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru iriyo igira iti FARDC hakanya amakuru yavugaga ko yisubije ari mbogo. Mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zivuga ko zabashije kubona intsinzi zimwe na zimwe kuri M23 mu duce tumwe na tumwe twa Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, izi ngabo zihakana ko ziri muri ari mbogo muri ako karere n'ubundi. Nk'uko umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukora Grand Nord abitangaza, ngo uyu mujyi w'ingenzi wose uri mu maboko y'inyeshyamba. Lieutenant Colonel Mark Hazukayi yakomeje ashinja izo nyeshyamba za M23 kwishora mu bikorwa byo gusahura imitungo yasizwe n'abaturage bahunze. Uruhande rwa M23 ntacyo rurabivugaho. Lieutenant Colonel Mark Hazukayi imbere y'abanyamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Ukuboza 2025 yagize ati bitandukanye n'ibihuha bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, FARDC ntabwo iri muri ari mbogo, ni abaduteye basahura inzuri ndetse n'imirima byatawe n'abaturage b'abanyamahoro muri ako karere. Kuva kuwa gatandatu tariki ya 21 Ukuboza, amakuru atandukanye ava mu ruhande ruhangamye muri teritwari yavugaga ko ari mbogo yongewe kwigarurirwa n'ingabo za Kongo yari yuzuye mu mbuga nkoranyambaga. Amashusho yerekana abo bitaga abarwanyi ba M23 bishwe muri iki gitero yarakwirakwijwe cyane ku rugamba. Imirwano yo ikomeje gufata intera. Ingabo za Kongo zongeye gukoresha uburyo bwo mu kirere, cyane cyane indege z'intambara za Sukhoi na kajugujugu kimwe na drone. Turacyari makuru hano kwimena official, munyemerere tunyarukire kuri ino nkuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko Tshisekedi atigeze agira ubushake bwo gukemura ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire Olivier yagaragaje ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi atigeze agira ubushake na buke bwa politiki bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke umaze kuba gatereranzamba mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yabigarutseho kuri uyu wa 22 Ukwakira 2024 ubwo yasubizaga ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X bikozwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chimara ukorera ibitangazamakuru bitandukanye nka Jeune Afrique, Reuters n'ibindi. Bwarimo amagambo Tshisekedi yabwiye umuryango uzwi nka Union Sacrée de la Nation ugizwe n'abagize guverinoma, abagize inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya politike n'abandi. Tshisekedi yagize ati sinzigera na rimwe ngendera ku mategeko y'ubutegetsi bw'abicanyi bubeshejweho n'amaraso y'abanyekongo no kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje gahunda yacu yo kutagirana na M23 yo kutagana na M23 kuko tuzi neza ko atari wo mutwe ahubwo ari abarwanyi, ari u Rwanda ruri inyuma. Yavuze ko niyo M23 yakwigarurira ubutaka bw'igihugu bwose ikagera naho igera ku muryango wiwe atazigera aganira nabo. Mu gusubiza ubwo butumwa, Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko nubwo ibitangazamakuru bimwe na bimwe bikomeje gushyira ingufu mu kuyobya umuryango mpuzamahanga, Perezida Tshisekedi atigeze agira ubushake bwa politiki na buke mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba binyuze mu masezerano ya Rwanda cyangwa iya Nairobi. Yagize ati cyakora u Rwanda ruracyarajwe ishinga n'aya masezerano kuko ari azafasha mu gukemura ibibazo bimaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora kugira ngo bigendweho ni uko buri ruhande rwakubahiriza inshingano zarwo, bizafasha mu kugera ku mahoro arambye ndetse abo mu karere k'ibiyaga bigari babyungukiremo. Inshuro nyinshi M23 yagaragaje ko iharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi bahora bicwa umusubirizo bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubambura ubwenegihugu. Amasezerano ya Rwanda na Nairobi yemeje ko impande zombi, ni ukuvuga M23 na FARDC,
ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bigomba kuganira, abo baturage bagashakirwa uburyo bwo kurindwa, M23 igahabwa umwanya mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu gihugu muri rusange, nayo igatanga ibice yafashe. Aho kubahiriza ibyo byemezo, ubutegetsi bw'i Kinshasa bukomeza kugaragaza ko impamvu nyamukuru ari u Rwanda rutera inkunga M23, ibirego ruhakana, ahubwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi, ihora inashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nk'ubu ku itariki ya 14 Ukuboza 2024 byari byitezwe ko gusoza ibiganiro biganisha ku isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku munota wa nyuma biraseswa ubwo hari hagezweho ingingo ya M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahira yivuye inyuma ko idashobora kuganira n'uyu mutwe kandi mbere yari yabyemeye. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero, bizera ko mwakanze subscribe. Bye bye.